county wide they are facility based we sa korgeria DHIS we sa nanke DHS the 10-year period which are 2023 kujimaiga 10 years ko 2013 waka 2023 mortality rate ya Kisii yalenga around on average 8% yonata mortality igongo mugaba na simbara tipo jingo banya gukwana nga 50% bari gukwa bonu buchingo bonene umuntu yikwanza wenete ko irwe skuru akoleki asome ekogera there is no way abangina barakinye gitari ikomi banyora abana batana bakoleki bakwe konyoro mete gukwana ara bintu abantu bari kumuburi because abantu bakumwigene bakuminga ngakiwa lakini tiango tebinga abana na imba bari gukwasa ikomi ekine out cry nene ensingima that's why ndiro pima in percentages asenje barabake wopima in 100,000 so if you get a gabo it is in 100,000 parts. All right. SMA ya mangana yoko nyora kwe nyagitali ya KTRH mugabana wero kwa gotebanga revenue ya kinire na nene na singinchu yugutiche megwa ya lengoro yobukurumi yera bechinga kichyo borai wino. Do you agree onye chibese chuchire in the words ya current administration 200 million plus na singinchu emegwa ya tichire was where is the money coming from na ekero chibese chimentete? Does it mean obokoreri yobuya buchia se abantu bakanetiyo bagwene in KTRH? Does it mean better services? So what does it exactly mean? Probright tianga tabinga abantu abaliri bonega bakaire Kenya na Kisii county abantu nabangaini obolimo boliya omuntu yakirete nabaro buchakira 2022 na choro bugabana abantu bamanyiro bolimo bwaye na ndasenge ncharo ko teya abantu mundu talengo kumureneria bono tigamba teibo maene all government money ingobere audited kiro mwaka na auditor general oisa kwanda se report ya auditor general's report as a Kisii county ndubade chi report cha level 5 hospitals because KTRH is a level 5 hospital oliro mwaka olenge 2021-2022 etu akoleta chibesa chialenge in total 428 million shillings aso mwaka esabwere bugango gabo na begote binga it is more than 100 million shillings per quarter because mwaka wazi quarter irenga inye so 100 million shillings per quarter yenga 106 onoroche kera kwa tenga 47 ngo muntu mulimo toche omwaka kubwati o 2022-2023 because na jinsogete chibesa tu collected chialenge 438 million shillings kila siji report igabo talinje na rosia auditor yagiteka tabanga chibesa chonsi chabete collected na chichi egento kiagatatu isakoli report teya se report ya ere published bonaiga lakini chi report chiko soka kero mwaka che county isakoli Kisii county 2023-2024 chinya gitali chonsi chilichokola chibesa chire level 4 na level 5 the 11 level 4 hospitals na Kisii teaching and far hospital chako chibesa chonsi picha 611 million shillings umwaka muima 611 million shillings ruhusi jiri cha level 4 chabo Nyamache chabo Gembo chabo Keumbu chabo Kesusu orusi ororo utikane KTRH nje tani 400 million shillings. The answer is no. Bono tiango tebiase 200 million charuete nanda bagusimo ntagara bya kabisa because amanganango kuona lero ubochinga bulyanya gukwana isikoga iga lero wohere etero naso gete omwako 2023 February njete leave omo CEO muyagacha in acting capacity munyorenga kirinto watene NHIF nanda se NHIF ndo wade durunga eduafia na bana balenge school bawakanirwe NHIF ne serikali ondibwe sebenya gitali gali ngocha ngonyora bakwimuka ne bus ne chigali chinde bayimuka uji school baenda ji school baya abanafunzi ya mugati ne soda abanafunzi bali bate babeke kiara bayichuli ngamba koraki mbaruwaliwa bakasawo claim kuri NHIF karaba claim kuri NHIF emo ekote yemo baka claim 222 million shillings bakene NHIF gakuminga KTRH njanya kuika fige matuka mange. Alright. Nande remember nga KTRH tabwati injere wende ko gane isiko chikorwa services kere facility njiro chiko services asali wende ko services in KTRH alone tiri ko ganda outreach
Pone kara yaru chibese chinyinge mwenyu rente out kara yawe atan wakene chaive gacha kisi ko investigate ki yakora ki aba KTRH wakanyara babwate chi account chi NHIF to what we call account chi doko yo claim chibe chiao to renga lawo chi account isato account ya outpatient account ya inpatient ni account ya amenity wakanyara babwate chi account 18 chawe chan kero muntu ole korikwa ebali geta abana bakte bali kogenda chiskuru banya kubeka kwende neki dola kwanya wete babwate chi account 18 chigasiekwa nande KTRH tiyaka nubese icho umwaka uyu nande kurugabe chibese yakoroki chigasoko care because bono bamanyire nga ubibi bwarenge KTRH through NHIF ekere bakora igo bakanyora nga bono kuike chibese chiri bateba nga ngo ike 200 million shillings bakatomenda amagori ya services no ichakire tabu umuntu uri kwenda KTRH theater ngakinarengo ikwaruwa kana 12,000 shillings wakoru operation ya yonspi utari kana bese chinde igoro yicho wone uwali wakana 12,000 shillings nando kwenda theater keregentu yatume kaso mubero ene sucha onye ne goes keregentu nando wakaniwa on average wona iga theater 25,000 shillings kwari ko ende lab kwapimwa blood full blood count simple test twaro body 500 shillings wona igere 1,000 shillings kwari ko genda wakwa x-ray chest x-ray usigene mnekyu at 400 shillings wona igere was 600 shillings CT scan ya lenge the main one ya chest na head 7,000 shillings bagaikia 12,000 shillings yani wakiregento kire service akara bana bakonde school to gajoliji form chirichi yabo at 300 shillings ere boneka 4,000 budi ndibwenzi boneka bana ngoenda bale school ochiro echodiwe form 4,000 shillings yokoraki wakana alright bona igo chibese chikama go bentwa na ndi bamenta pano njira koraki njireka chiti 200 million shillings watakete alright this world inaneli chirichi ngendo twara collecting akiyo ekogera besa ntwara collect tobeke muko onde wese kana yagitana nayo wajeto ngagedengwe getoro ikwara kwenda wakana chibe sa sevengi agent ya lengoro chende account direct cha reflect ngwara go cash chichinya gitali ono ngai twara ko chikera chirushi chirichi ngotwa nyorete ntwa kore services tukakore chibi kazi yose nata nya gitali gabo alright aba bawe 200 million shillings kaichi korwa watera lakini tiango tebono nga chibese chinchiyo ekerongorwa oronya gitali 2023 umutinyo sita tarehe 19 ena abwate a pending bill ya gitali yalinga 38 million shillings and that is in the records chibese chalinga account ichalinga 68 million shillings yonga no itoro wakana pending bill stokole ndo abwate balance ya irenga a surplus ya 30 million shillings bono iga and I can challenge you ogenda wakanya gitali gali because it's a public hospital when to go information but what is their pending bill probably tora kumi a pending bill yabo is more than 500 million shillings bono iga pata ko nyara wakana no ne supply wakana nyagitali inga kiri ya mayekana kwa rure ko ire supply nyagitali umutinyo mnoko erega wakana jibe chiao alright bona bora irororo oganye myaka 3 tari ogaraki tari wakano so besanjio okay naba nanji bitu akoraki bahumire alright daktari asante sana mwenye mutiri Dr. Enoch Ondari ya masi mugiga studio kirongo kunyoligoro ya college ya Camel Park Training College iyo kuwaligania so mwako yiga gwichirwere 25 no mwako gocha elindo nyaro ko bagukwerikia mbabata masomo ya kirengo ge certificate courses unabona automotive engineering electrical installation information communication technology ne chinde icho kunyara kwa wasomera sika kyo mwako yo mogwa kolile babwate artisan courses unabona tailoring plumbing fashion design technology ne chinda sika kyo mwako yomo boigo short courses unabona computer packages graphics design na boigo Camel Park driving school ne chinde chinyingo ranyaro ko bako korase ekeregeke na FEC gereinse kigima seligo lili kunyara ko baligo ikereka babwate boigo diploma courses ichura nyaro ko bako koro mwancho mategerelia ya Camel Park Training College namba yabo yesimi igere 0755 386594 0755 386594 ugose 0753 915354 0753 915354 na boko balikira boigo email wetera camelcollege@gmail.com
Abantu babwata omweso. Abantu abangaini. Abantu bakorare. Abantu abatoereru. Abantu abaitebere. Naende abangwana. Abantu bagotegeroyera. Igore keria ogotegerra. Oyera imeavuna FM. Bono oyera. Oyera imeavuna FM. Bono oyera. Oyera imeavuna FM. Bono oyera. Right, asante sana mwanjo mutegeri toka ndreteni nkwane ya mase mugiganire Dr. Enoch Kondali ndoke Bro Bright igagotebanga nkuru wandrali kiruko kyobo governors county ya Kisii jinsa chikumnyoka sana daktari lakini ase libagalia okwa korire mirimo ali asenya gitari ya KTRH na boigo kwa nyaro kabako bomurai nabono no mugweni ole no murwali ora ase orogongo erigarwa gusi ekenengelinga abantu ngukwa bale konto manyitinga mbalinga bakunyara ko bagukwa abande mbaro bagukwa daktari batabuwa tichinsobo anda kase baragende kunyara ko bagutinde kwa asali bagali yao no bwato bumanyi bwime mono ngaki operations yo kurwa nena senya gitari ya KTRH asabono Kisii county temenye kaini chimbera ngaichire temaitie abantu bagukwa batabuwa tia baguchia ngai bagutinde kwa Wazembali kwa batigite. Mbiamano Bro Bright ye muntu amunate batenga gesabacha obugambi chako bugambi abantu batigite ku Kisii county. Lakini nje buna bona naseri kweta nasa abantu iga. Kila lituka abantu bago tinde kwa Kisii abange muno. Kumetinga abantu abatudinga Kisii bago kwa imbali bagusiba ito. Abantu ngukubale nandi bali bago kubatabwati chinsobo ntu abwate nyambera matalia. Nyambera ase pale kogende kabichinga giti na chiwe kine constitution tuatangasa ase TV tuatangasa asa magazeti bali batabwati abamu abo tuagenda tuababeka galia Nyambera ingagete ngabono buna kwa boliri asalia aichoire baka narora chuzi gabandi bakwenda kubeka abamu abororo bakanyango bakolima nandi bakolima mu Uganda korunse iyo ngasali ichire kabisa iginege ntekane serikali ya county wende kolengereria enyoro boli mu bonde borao asibara beke amakaburi gose abenyambera ikera bono gali ichire kabisa nande ngagete ngabantu asere ko ni crotch so currently ngotume kwali bada sali ngotume kwali bada bono iga no nyaga ichire kabisa okay all right so daktari for the record ube komutegereri clearly mapema gwatebanga egwatikete gwemeremo elsewhere ngotebekanire nga na egwatikete meremo you resigned which is which asobo CEO ena resigned na tikete bole mo CEO ke ko gare na etwe a contract ye miaka 3 yaro cha 2021 paka 2024 kanga 2024 na ale gotiga kokora a contract ya no mutinye komi lakini ekero mugaba no muyiya chete inje buno muntu na bere skali matuka mangi kamanyanga buna achire na wende gocha nabantu bayakole kasi natagete ekogera amatuka makena betenere na bonji nanyorete nga tingo kora kasi na muntu kigera no muntu ari goteberu kende iwe muntu tasigete professionals no muntu umanyite ore kemanyi yakiregento nande njira tetokole bintu injinari nyara gukore kasi iyo inkamukani ngamatebia ontagete gotige gasi yobo CEO lakini tari onye gitari okay igo 2023 umutinyo 6 tarehe 19 nka handi ne resignation yane asare nkamotebia injina atiro bo CEO wenye gitari lakini ningenda kurwa okora onye gitari aganja akareceive ribeli yane kurwelinga tibo CEO lakini onye gitari lakini bono mwakoyo na libono na etwe irubeli yo kontige gasi that is now clear Bona sa CEO you resigned yenye gitari ya KTRH nurigiti krugo kyobo governors county ya Kisii asobochori yobone na bogocha isakoba abaki kura bagusiba
chorera kokwa ekerogi kyo no baratwara ubwo nga bakobo gabana no bora resign kero ku resign abenga kutamemeremo oko resign negento kirigo kunga out of one's own decision ekero konyora nga amuntu okore gas komo eko tojibono ga na renko muntu moke aso mugabano. All right. Nkanyora nga mugabano enjira ko ngitaliere ebwenderete bone karo mugabano talinje cyo kuba insi mugabano linje ko cyakotwara abantu barense yane tokore gas na barabu iko balinje njira nda my style of leadership was management era mono kubwa buno yororo. All right. Na under resignation negento na decided even before ingagi taraba puna soete enamo tebeti chikura chiwakwa ekora na jete kondinga njikumu support ase chikura chialengo nkamukania ingenjo mwaka oli 2022 nantegete ko swa mangana siasa agatuma abantu abange bacha konkwanira oyo omona tebeti bo mwena matete ngagenda motebi inche tini jokora siasa na ande na amuire tini jokora gasinere ekera gocha because inyole ekera lokora campaign yaye na atumitire tenya gitari iri mono hase siasa yaye propaganda nyinge yende arengembe mono ngateba senja atumire propaganda ne nando oletiri bali nyegitari ye inje bune akoba soni niga mambia ina ali ko resign. Okay. Nando mane mna beto sono na Thursday Jumatatu ali ko bugati ina jidba ko bisi yaye ngamotebi ngalao ntige gasi. Okay. Akangani ngatikanda roya serikali ya bastebo umaje kokoraki kurwo abatata getendi senenya wakora kimwe tata gete kokora gasi nenje ko gara injira ngole kintu biane ninjira ko kintu biete te ko gendamo. So is a matter of principle nga inje inanya kokora gasi na muntu kabirori. Okay. Nakina sokereta. Right. Yeah. So daktari sekoba mogusio ko iliba gakoba mugavana bwe county ya Kisii turachakira only KTRH andake ebitambe kurere bitanga nimbere bye bikuwa so irabisi ebitanga ni unabono insagote bya KTRH ebinto biro obonaiga one nuko yire nasi yalenge. Okay. Institutional governance ase nyagitali wente gwetena yoka decision chia professionals paroro chiwente ko sikwa onye finance jokoraki chikwa lao. Okay. Igoni ntake ira nimuna yalenge ebwate a system yotebanga kuna a system ya institutional independence. All right.